U regionalnom Arhus centru Subotica održan je sastanak sa temom određivanja prioritetnih oblasti za projekte čiji su nosioci nevladine ekološke organizacije i udruženja građana, a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz republičkog budžeta preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz fondova zaštite životne sredine lokalnih samouprava. Danas je održan radni okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija i lokalnih samouprava, ne samo iz Subotice, iz praktično cele severne Vojvodine. Znači, bili su nam tu i naši prijatelji, dragi prijatelji iz Kikinde, Sombora, Apatina, Vrbasa i naravno Subotice, što predstavnici lokalnih samouprava, što naravno nevladinih organizacija iz tih gradova. Ideja i cilj ovoga skupa je bilo da se prodiskutuju, da kažem, prioritetne oblasti, glavne najznačajniji problemi koji su prisutni u radu tih nevladinih organizacija, odnosno u radu lokalnih samouprava, da imaju veze sa zaštitom životne sredine, jer smo dobili, da kažem, neki neformalni mandat, odnosno molbu praktično od Fonda za zaštitu životne sredine da dostavimo neka mišljenja nevladinog sektora, koje su to oblasti, koje su to njihove potencijalne akcije koje bi fond mogao i trebao da finansira u naredne godine. Kažem, rasprava je bila vrlo efikasna i dugotrajna, oko 2 sata smo diskutovali na te teme i došli smo do nekih zaključaka. Uglavnom, glavne teme su otpad, naravno, divlje deponije, zagađivanje voda, zagađivanje vazduha i samim tim će se tražiti da otprilike u tim oblastima i bude kroz sredstava alociran. Naravno, tu još postoji i zaštita biodiverziteta, odnosno biološke raznovrsnosti, i o tome će se, i tome ćemo tražiti da se prida malo pažnje, a s druge strane postoji inicijativa da se malo promeni način finansiranja, pošto trenutno fond finansira 50% sredstava, što mnogim nevladinim organizacijama nedovoljno, odnosno ne mogu da obezbedamo i drugih 50%, probat ćemo, da kažemo, da predložimo fondu da se malo smanji to učešće nevladinog sektora, jer firme mogu da, recimo firme koje apliciraju, mogu da isfinansiraju 50% sredstava, nevladan sektor, nažalost, ne je toliko i zbog toga vrlo često i odustaju od ugovora. Čak i kada dobiju neki projekt od Fonda za zaštitu životne sredine. Najkraće rečeno, koliko bi to bilo to. Mi ćemo u narednoj nedelji poslati ove predloge od fondu, sa nadamo i jednom pozitivnom odgovoru. Oni vode jednu stručnu